of the royal family. Just stand there. Karongo amiwa kiboko mukungwiro Sroya mitumba Turucha kuteji Kukurukwana moyo Wamuswa kuteso Muswa mungaka wamusire Kama korofya Wakunde kwenyiwa Karongo Ole wayo lezi kuku Wakunkwire wamwera Ebaroshi Mtumo wakamusongola Wamuru wadewenoro Kure Karongo Kure Karongo Owe wayo ole karusha Wakiwa karausha Gande wagasha Gande wagasha Karongo Owe wayo ole gatete Wakubaletera Kure Karongo Kure Karongo Tuwaimuna Kasempa Wakiwa Sempa kanya Kure Karongo We are very much thankful for leave us. The reason we are here, cameras behind, so we need to sit down. Live,
Karombo. Ya mama tavuan kala mwa kufanya kiboko. Karombo. Karombo. Ya ni wapa Mungu kututambo ya mwenyewe. Karombo. Ya mingi mwana Kasempa. Owa Kasempa kanya riseba. Ya baloshi. Ya ambwela kwa mo. Yobe tisimpu. Wakumbile baloshi baruni. Konga kwa mjinga wata msongola. Ele kwa mjinga msikonga. Karombo. Vitunyo. Royal Highness. That is just done. Royal Highness is that is just Yeah.
About the finances, over to you. Working together with Shifta and the other money operators because of the difficult financial space that has been asked by program staff who are stealing from the government. Mukisanza
Kajo basomona baswisha pano mbantanda mwaka suruka mwafana kuja kajo kabijine bya mu byonse baba kwamba ba minister batumane kubamba tuno kujimakajo ka bumebere ne rukumba nabaterekenga bankambo bakambija abantu mwane twasanta mwane naimana pano narusa warukena ne bakiboko mukungwiro ne bakiboko mwatura amiwa ya mwa mumena yamena parobeni naamba kino ne rusa rukatambe nzina rukena rujipo rero newe tambaba tata bakasempa mambo akwa jipo pano mino amwa mwine ne rukena rujipo rero twibana babarembo Opomone bakarirere bana babarembo amujimanzo ku bana babarembo amatebo bana babarembo cyona imena pano nabashakuru bami kuno mumena yewa semene kitonji kirobo yetu jinanje jipu jipumpu mwana batembushi na mingiro ikatambe yo ayingizire yakurundurura ku Kasempa ne ate
tembushe twitota namba twayuka kusema mama tusema bitole yonka abisema barembo nabo basema bitole pakumuteura aye jipu na yuka kyombe nakuba twena okeba bukiro bwaku n'obutwatijire byonka byomwayuka mupashi wakirobo keba muteura tune atuno tontina atumuno mukatomeno kyonka kyo tuwakone mukipwiro na tuwinyuka kureta ka teburu wankambo kyoka nguwe pano katike muntu chine kya mukuma kumwine Yehova reza jakapanga na kwara kapara irunga wale pakuteura jipu utsikumushi tsikunombe no lero tutinanji dishinda jakumutewira jojo jino ngamikunda mbaka neba tipanshi kinokira kire kyamagowe kitendekere ingene yabone nge tufuako pano kangambe namba ono jipupu keti murube kone kupitira murusa wa bitonji byantanda yonjina nerukena katwa mbemba ono jipupu twamuyuka mbake watu wareta shatu ne watu wakishikishiki wakishikishiki minosa achikitonji warumburuka bena kukambisha anweba bakurumpe batarapa kafurumende wa mukanso bakakonkanyane jibumba je amba mukarenge bocyo batongora mu Kaonde kya gatata kamba statue ngo mukyakaramba ka mu Kaonde mwe kubumba kibumbwa kyakwimene ko unoji karara ufumu wetu mukurumpe wetu jipu twabika kimoku kamusongora mwaoba burongo bene Kasempa uno mwaka bakugwera kamusongorwa mwaoba burongo kibumbwa kimoja kwa jipu kikare kamusongorwa kyakuvurukirako ne kumuteura kikwabo mukatika boma mwini jipumpunge twamurubako twirubako twebabende eyowe nantanda yibashinzire jipu kwiba shapone nge mukeba kunonka pano nene babose mwatereka mwaya kurumburo kinokira peshuwa musemene kusemununa wigi wawama waende kaya kutoma tumema tune waswita mone mumema amurufupa mema amapesho kwimenako bufumu munomu province nobe chairman wantani wa province uno peshuwai nonkai rumburukai muwatane buwame mutandeye mwapeshane bana mwena kupesha abana baliefu ne jumba za muyo peshane yakainde mwamupesha keti mukashindwane kabitsikisho cyenu keti kafwane kekisho cya kikupu Wonderful. boso mwine witupere kisho akamwere Wonderful. boso akawere mweuru mukimurame uno Kristu boso bintu yose bibweshiwe ne rusa rwa bupfumu
ne bunoshi wantanda bibwere nane bamafumu mweya nane bakwiye kukwasha Kasempa nane batambura emapesho bipango bene bitambura emapesho musemene kusemuna asama mapasa The most beautiful girl in this country. The most It should be tested by the senior chief so that it is blessed. In order for the subjects to be allowed to start consuming. It is also remarkable. It is also a remarkable moment that is right. For sure, traditional ceremonies accords us an opportunity to remind ourselves about our origins and ancestors who toiled hard to secure a permanent settlement. They also play a major role in the preservation of our culture. Your Royal Highness, distinguished ladies and gentlemen, traditional ceremonies should be used as avenues to promote unity in diversity in the country. Kaonde Karombo, waka wichi wichi.
Kaoma Burundu. Yonse kwa ya Kaonde. Kwa ya Kaonde. Ape na Kaonde. Opa pumpuile barui. Ose monkamni yonse kwa ya. Monkamu no mushakwa. Motu achinga. Kaoma Burundu. Waka buchuji. Kamushongorwa. Majinga jipumpu. Ne matafu. Ne bufuku. Ne karera. Wala mine watu wa Kasempa. Apa ne bana bandike barondere po barondaisha. Waka mimbi. Waka bufuku waka bwiji. Mutape kujito. Usha washango miramba. Kabwiji. Bule. Kaoma Burundu. Kaoma Burundu. Waida bana wabashake bashuke. Kambanshi kumechi. Amwe baron no one. Akoti power. Mamo mushirikane. Wachiko komando. Wako wajinga kone. Ya miyenka komando. Ufuku kambanshi kumeso wakabwiji. Pora miramba. Atsinenga baroshi bino. Opa no. Kapudure. Onelio taraiko kumwe. Manye bataraiko. Aye mwana mkegwe sheka sabu iweja sabu tuko nangine ba mukeba burale kuma na batara yo bai faire ga baru ya tera ko bashakwito papa banyinga ya baroshi binongo teifwe bakuba mamko teifwe buroshi witu pere wa mukashi aye to mpako bisebe ne burudo batendeke ne kutendeke hebu kufanya kwa miaka nilesa kentani bana baji bakamibine barondaisha baji mpenyenka uno mutumba yo bambuye tumanko diwe na kuyeke bakandirira ukandira eti kumbora na kuyenka uno mutumba opashinga kwibatapa bomba tuyibatapirenga baro anywa kama Burundu ufuko wakabujuju kadi twari kondo ya kaishane ya kabotoka unje kwa shara miramba afu minenga tubaka bamoba bafire batwene pokunyema bule karombo ngibaru mwina mabwe bule karombo kwabo kafako kwabwele tumoro shomo wakafingire wakarobere bose barobere monkabu bose tiwe paile tibatapire ayetande yo mambo na yose mone kumona ye apa faditiati ya wakadori kapadinga sakwa ikatampe mafia minenga abantu mabaikerenga otwa taire muketo muroshi wakafwa muketo ba mutaire pano wakafikira faditiati ipa muroshi wapone kampa onka mambo ketia diga vikapanga burongo ngawe sendi unokupanga viuzi phi vikapanga burongo your traditional sweet tuzipa mutumba wa yankuwa wa Kaonde wakamusongora mukambi ya Kasempa kurubati wakuvuruka Juba Nsomo
zabankamba wafu mukachaba Kasempa mwafukura kama tukonse kufika ne kuno tuvuruke kishoti kwa bujara mata kuburobo wabakaonde turumburira iko kuno kumpunja ko tuchi yenganye mpunja kabiti chikatutashira kuno kazi kuno kwa nemena ngakuya. Asante. Ino mpunja ke mpunja ya Kamusongorwa ijina mapunja bidzi punja itanshino potudzi betapomba pakatanda ka rufu ngeme mgizungu observation point pano nino mpunja ya jokoroka yonse ye yontanda ya rufu battlefield mwane uno mutumba wa Kamusongorwa mamoba mwambamba mwane kampe bantu eno keba kusongorwa ine kusongoroka akwe ka yabyo nkabye kabzika bwera kaimana ka songoroka ukaka Musongorwa mwane mena uno mutumba uimene konsakwa ya kupurwishamo bantu baishire kuno na mambo ankondo pakati ka baroshi ne bakaonde mwadzinga mu 1897 nkondo ya kwa mumuru na baroshi chikachi arengezire ngamo mwane moba kunyuma kwadzinga vya kuruira mishiji netukora twawama twatemba onka omambo baroshi kwa mama turwe nabo bibatewire tukya kwibateura na mambo aruka tajorwa dzinga pakati kamfumu Kasempa ne Mushima mwane pito ine kaya kwambamba Mushima bepikishe na bayeke bairenga na kutapa basara pano Mushima ke kwambamba basara bakosa akwe kono kuya bakakutapa ujimuketu inge ukatapangane ukateta kuboko kwambi pano bayeke bambire manetu wayana kweseka pano byoba ireko kwa basara bake bashinjire nemuno basara baki bashinjire pokara kwibufu kuwaka bwijirwa pakantu yeye pora miramba wakwa kambanji kumeso mutapena kuito kunje washa kwa miramba auno bufukuke muraramanji mukizungu general naye wakatapangene pano yo bakafumineko kwa baroshi batapangana kara bayeke pano ke kuyamba Mushima udzipi na mutete kuboko mambo wambiremba nafuna kuteta kuboko pano Mushima wanyemene mujimanzovo waisekere kumujimba ikako bayeke mbaine mbai wa mambo ba mujimanzovu ne Mushima badzinga barunda na muntu pano pakunyema Mushima kupita mu mpunja yako Kasempa wataya bakaji bana bako Kasempa basenda bakaji batusa kusongora mambo kashira bakaji wazeruka pano pokukankarwa kwena kutambura bakaji banzi popo aire kuburoshi na kuteura nkondomba muntapireko Kasempa mambo achekyamweka kitine kimona bulongone nanti popafu minenkondo twasanta kino pano kumujiba charero chaneme naka kabizi bantu safunzira kuka mambo bakaonde apa kabizi ne kutumbara kwa yono mutumba wakamusongo mwane bunemerero ke buno kimye kyadzinga ko yoyo nkondo kitsi kituperedzire kuinayo yankondo ne mambo boba sendere baroshi basendere ma mercenaries na ngwamba ma commandos bonka bene ba yukankondo pano jipumbu wabiremba ine afume munsakwa basakwibe paira mke kuye pano pa opi mbatumone ngaburongo pano pakushinda yoyo nkondo kyamweka kwamba abantu bakasuruka fumuke kwambira abantu mwakasuruka mujime ne kuja kajoni kusangarara onka omambo
kyo kyanemenawo n'omutumba witukwashishe mukupuruka kensakwa tubatirepo bimo bibijina ngwa bisatu byamwekere kabiji biyangaraka bine byatumbarara pamambo abo no kuriro bakaonde apakane bazo Kasempa kiti waishe tupano na barongo banzi wonkane washe na bana banzi sakutongora ko bacece washe ne moyo kansakara ne ingwe na ngwamba ronda ijabijanga ronda ijabijanga butanshi bwarozere wakimvuranganya kemwazinga nsasene baroshi bakankarwa pa ukanzira pa wama panoke bakanzire kwatama mukwabo watayire muketo kufuma panopo twaikara kuifika pa New Apostolic padzi 1 km wakamufikijire mu mutwe pa 90 degrees panoke twaika byaenderene muketo waenda wakamwimba pa mutwe 90 degrees bijibuta wa AK47 kekwa waenda 1 km ne wakoka pano muketo wakafikira mukwa muketo wafumine ponka pano kuyajije jamsera waendele 2 km plus na ngwamba kubikapo wakepa ya muroshi pamusamba kahare wakanji zirenga pano bamumweni murada musa kuyimona rada byo bamumona murada bamurekere wakanze ne ukanzira wamane kwa mbambana mbere kutapangana ronda ijo wamwimbire butamuka kuji kwafuire bonse pakusampuka mashia akakahare bonse poba kokezire nikwiba tapatu bapusha muko yakurutwe sokra metu kinokise mwaketu neono mutumba pakubamba kikare kya muntu yense Kaonde konsekwaje kutumbiziki wamone kumuramba waenda sakaka suka apaka bizi neburobo bwanje konsekwabe na mwane no mutumba kitu kitashitofana kumukikija abye bici bijiko kwibitemane mambo kunyuma kwe kujibici bihinga bibiji byazinga ko mu 1897 kitaba ni kaimana ujipa kiuru pano onka mambo twafuwa inwa kubira bisho byetu kuno kabizi chikwabo kyazinga kirubo kureta bakayiri kuno kwarara mfu mujipumpu bantu bafwana kuye kuno bafwana kukasuruka nango wajinga dijine jikwawo zakwamba amuwa ya mimarete wakwibaretera barongo banje mambo nango abantu bavura byepi wipupanga pomba nansine baretere barongo bampe pano kyazishuko wibatapanga onka ono mutumba twafana kumurama mubisho bya musango yenkawe mambo kwa kubura kupuruka pano ngeke chitundo kuti zinasomone ingetufuamo muno burundaka katsaku bashabyepi na mambo akushinda ne kushindwa pakati ka Kaonde baroshi sakubikomesha bipa kubamba abo busense bwikare bwakosa ne kwikwasha mu ya kusaba kubamba kitu bina kugurukanye kusekera mu zuba jarero kitsikipere tuponka panone kisampoke ne pakateri ne mwingira kusamsa mwana kino kintu kyatwazizira twafana kumona kwamba baroshi ne yatwe Kaonde twarenga burunde bwa kine mambo pa nyuma ya kurwa nangwa byotulwane satana kampe wakweseka kajimunukuru pano inge waromba po warapira wikere wakasuruka onka mambo ne baroshi nabo bafana ukasuruka inontanda yawo kintu kitanshi inge kudzimuroshi wabura randi ya kudzima muno wena kurenga mambo kufuma rero tuno kumukasa muroshi wafana kukana randi ya kudzima kadziye kale na proti ya kwa maburongo ne ukabura kwabwera kwabo mambo rero kampeni barutango bafuire kara tuno kwibasangura rero okabamba baroshi bekiyuke natsi bo Burundi bo tujinabo tukuseka burongo byonka byo muntu wafuire kara twamujijire kya kine poncho kwamba namba rero asanguke byonka bya kasuruire ba president bakayiri bajuba za nation nanikane international kanamba kai African Freedom Day nkambo bantu bakwa baranguru kwamba Bakaonde ke bantu bacece bantu bakunyanta potu bavurura mu biyangana ne biro mu bya Kaonde yakubamba rebe na kuyaka makayukemba mu mwaka kananga aziza kirobo kananga mu mwaka kananga mwazinki kiyangara kananga bakubamba konse kutumbiza kibanga mu mazuba zare zumene kumbura bino neko yakurutse twasante mwane akyo bamvurura ne mwenga itwa tambwire mba ba North Western matako kyarumburire mba kampe barunda bo bazinga matako twe bane
mambo tweba tuzine biyangara barunda bo bazinga bamata ko mujozo kimye mwane nekyamba tukiyo ke busense mambo bamo mwane munomo Kasempa nangwa mubuka onde tuzina birobo bya kuvurukirako. Number 1 mubatete wonsa kuvurukako Jipum 1805 to 1905 napo na bambo aburobo bwanzi bamuipa iretu na mwemba bazungu bashingako burembe ku mwemba mino waikere bangondo be basatu kwakoro kwivweta nepa no bamuzimba ko wivweta byo byafuire wafuire na 100 years mino chafu anjire ku karambange wafuire na ngona 150 pano ngene mwemba ne ngikitu wafuire ne yekiro number 1 Jipumpu ye Kasempa wiba sempa kanya kitika Kasempa sempa kanya ne wiba sempa kanya biseba mambo kimye cheba pa kimye cheba pangirenga bonse ba warwirenga nabo biseba byabo byafuminenga papo cyaka yakungi kuno washaratu monka mushazira abantu bavura aye kiseba cyanzi monka cyayikera kibayuka tubibye cyabwera Asante. Kirobo number 2. Shakutenuka. Shakutenuka ye mutanshi naye yebete mukizungu kikaonde cyakatataka freedom fighter. Kimekyo basendere nkasanzi mukibaro Kasanzi wakafuire ku Zimbabwe byakafuire pano pakwipuja bamusendere mbanga nkasami mwakamushapi bakumbura mba cyakafuire konkako wajingizire ke kuronda ija abazungu wakankero kipaya DC mambo DC wadzinga na kabwa wa mukarabijire na butabwa mariki wakankaro mambo akabwa panopo ayire kujisaka kudengwe kumutumba wa Shindomona akwa kumutumba wa Shindomona kwa akataine rukoka ora wadzina za Urundi byo amurozere waye wa panane report mba nate makichi kokisa kupone namsa kwicyumva onka mambo mwazinga mu 1908 pano batendekere kumurondaja ni yoba mukwatsire mu 1912 momo ba muipaire na bankasanzi banga babizi bakaine mbate kushara pone nate bakana betwipaire kipabi cyo bamunyongerenga po cya mukankerwe zisatu zabu napo poafuire unona nti nayeke kirobo urukurumbura kwa mbamba naye kirobo kirobo waperako ke mushara uno mushara wadzingane bakaunda bamutumane kuntu kwabo bano byakafumineko kwa bamufyenga bampaka kifuro kakepa byo byajingizire waya na kufunda byankondo 1976 popo awerere watendeka konkondo ayo yakumenshe 7 years mani anti yobeta mkikaonde cyakatataka pano rukatajero waka mushara lusongwera wasongora kanyike kakachete wikapane jivu moka jinga nowe 16 years pano awanke mbere yeba ichiremba ikaramenga na jivumo mba wasorwere nkama yaka mushara ne byafuire pano mino wawubire bintu bya kukumya pashadire mo batete kuchibira mpunja mchingora yo yafanze kuikaramba mkizungu cyakatataka nangwamba kikaonde cyakatataka mba no man's land panangwa yonkabyo bazungu bamwikirenga mba insurgent class 2 pano kicho wafikire kwa shadire mwaka umomba ekare insurgent class 1 byo bamwipaire nanti bino byo birobo byo tuzina byo mukasempa pano kicho bafana kwa mamba Kasempa yake panye mambo nge muzungu yebapaire mu 1908
ye muntu ufita mutanshi kwipa ya muzungu mu Afrika pano kitu wakepane kazi bakaonde bazi mu Congo bazi mu northwestern ne mu central twavura awe nafumu waikara pankata ya rushinziro katika chiuno kumva moyo ne wena kutara tupa msera na ngwa mata afume byepi wena kutara tupa msera mambo nge afume papo twashinda pano ayeyo yejiza owanza kujina bintu binga bibiti achia icho kidonsa sase amwa momwa kumwena baruwanyinge kebe basumbira momo banonge baruza sase iye yakorera monka mambo jijina tachoke yejizao Karombo anwaka wa Burundu ufuku waka wiji lwa pakanto benda kuimuna Kasempa washapagenya bicheba kubutumbo waka mushongorwa waira heba ya bana babashake basushute kambaji kumesho mutape kwito kunje ngwashara miramba gure Karombo wako Amina apusha Sapa ini tetap ya kecil. Impende mtangire. Ini cukup lagi bunyi. Kaonde waswa mema yatuwe bamwani cyo cyutwaikira aroshibeka mwene kuno akabutoka Kasempa nkanyabiseba napita fotaki ate twayuka pa wama yetu twayuka pa wama pa kuimani Hey. Mutape. Mube. Nonge ne muroshi kine mvirukanje. Fumamu. Fumamu Kasempa enge ne muroshi. Fumamu. Mambo ngotu na mune yewo mutumba. Na zindi dole toka onde yense. Nangwa na alikote neka onde. No.
没说话，我们该说话呀。Por acá no se va pues. Con cabello, con capa que va a ser la primera sin dejar poco. ¿Qué vive? Queremos. Tira con chapa. Está aquí. ¿Qué? Vai muy bien. Okay. Sago. Okay.